U prvom videu iz ovog serijala pokrili smo načine na koje možemo prepoznati da je neki tekst napisala veštačka inteligencija. U drugom videu bavili smo se znakovima koji ukazuju da je određena slika veštački generisana. Sada, u trećem videu, red je na video. Nakon gledanja ovog videa započet ćete novi život bez straha. I tu ne mislimo samo na deepfake video, poput ovog, već i na nešto nalik ovome ili ovome. Model veštačke inteligencije koji je na osnovu tekstovnog uputa generisao oba ova snimka naziva se Sora i razvila ga je kompanija OpenAI, ista kompanija koja je kreirala ChatGPT i DALL-E. Sora je i dalje u fazi testiranja te još uvek nije dostupna za širu javnost, ali drugi modeli jesu. Zato je krajnje vrijeme da se upoznamo sa video sadržajem koji kreira veštačka inteligencija. Potencijal za manipulaciju koji u sebi sadrži jedan veštački generisan video snimak verovatno prevazilazi propagandne kapacitete svih drugih tipova sadržaja, teksta, slike, zvuka. A među svim mogućim zloupotrebama ove moćne tehnologije, naročito opasnost predstavljaju deepfake snimci, budući da korisnicima pružaju mogućnost da neku javnu ličnost, na primjer, prikažu kako govori bilo šta. Veštačka inteligencija uči da stvara deepfake video na dva osnovna načina. Prvi metod funkcioniše na principu nadmetanja između dva modela, generativnog i diskriminativnog. Generativni model generiše sadržaj, diskriminativni pokušava da prepozna da li je taj sadržaj stvaran ili ne. Kada diskriminator uhvati generatora u laži, generator uči na svojim greškama i postaje bolji u stvaranju sadržaja. Kada generatoru prevara pođe za rukom, diskriminator uči kako da bolje razazna između stvarnog i lažnog sadržaja. I tako u nedogled. Drugi metod funkcioniše tako što model uči da slike ili video snimke kojima je pridodat takozvani vizualni šum vrati u prvobitno stanje. Naravno, koji god metod da je u pitanju, radi se o obukama na ogromnim količinama podataka. Kako prepoznati deepfake? Prva stvar na koju treba usmeriti pogled kod ovog tipa videa jesu usne. Ukoliko se dovoljno dugo zagledate u njih, verovatno ćete zapaziti da menjaju oblik ili da njihovi pokreti ne odgovaraju onome što govornik izgovara. Na primjer, ovo je deepfake Ane Đurić Konstrakte u kojem pevačica reklamira jedan medicinski preparat. Obratite pažnju na usne dok je slušate kako govori. Tijekom 5 godina s ovom dijagnozom posjetila sam mnoge liječnike, najbolje ortopedske kirurge i traumatologe, bila kod mnogih masažnih terapeuta i kiropraktičara. Jeste li primijetili to? Evo još jednom, ovog puta usporeno. Najbolje ortopedske kirurge i traumatologe. Deformacije poput ove su uobičajena pojava kod deepfake-ova i njihova najčešća žrtva su usne. Dok ste malo prije slušali Konstraktu kako se ispoveda, verovatno ste uočili još jedan znak da se radi o deepfake-u. Ona priča na hrvatskom. To nije rijetkost kada su ovi snimci u pitanju. Evo Branimira Nestorovića u istom onom deepfake-u koji smo vam pustili na početku. Vjerovatno ste već čuli mnoštvo obećanja i savjeta na Facebooku o čudotvornim lijekovima za prostatitis. Ako se pitate zašto Nestorović i Konstrakta ne govore svojim jezikom, verovatni odgovor je zato što tvorci ovih videa ne dolaze sa ovih prostora. Sa tim u vezi, ono što također možete da uradite ako sumnjate na deepfake, jeste da pronađete pravi snimak te osobe i uporedite sa glasom koji čujete. Čak i kada jaz nije toliko očigledan, kao u ovom pređašnjem slučaju sa dva različita jezika, verovatno ćete primijetiti razliku u izgovoru pojedinih reči. I još jedna stvar koju treba imati u vidu kod deepfake snimaka, osobe koje su veštački preoblikovane obično govore prilično monotono i u neku ruku besprekorno. Ljudi, sa druge strane, prave pauze, koriste poštapalice, zamuckuju. Jednom rečju greše. Ali šta je sa videima koje prave Sora i drugi generatori? Kako njih da prepoznamo? Osnovno pravilo za detekciju ovih videa isto je kao i za detekciju slika. Fokusirati se na detalje. Recimo, ovaj video na prvi pogled deluje sasvim normalno,
Ali ako zanemarimo građevinu koja je u prvom planu i počnemo da posmatramo okolinu, primetit ćemo kako ovi ljudi nestaju. Pored nemarnog odnosa prema zakonima fizike, neprirodni pokreti tijela također mogu da ukažu da se radi o veštačkoj inteligenciji. Na primjer, u ovom videu ne samo što se svećice ne gase nakon što baka dune u njih, već su i pokreti ruku praktično svih ljudi osim slavljenice najblaže rečeno čudni. A tu je i ovaj video u kojem mačka koja pokušava da probudi svoju vlasnicu odjednom dobija treću prednju šapu. Još jedna sličnost između generisanog videa i generisanih slika koju ćemo izdvojiti je ono što možemo nazvati estetikom veštačke inteligencije. Tu pre svega mislimo na onaj manjak neravnine i drugih nesavršenosti zbog kojih vizualni sadržaj veštačke inteligencije izgleda preterano nalickano, uglancano, kao da je iz video igre. To je sve za ovaj video. Kao i obično, link sa zadacima na kojima možete testirati svoje novostečeno znanje je u opisu videa.